Manang Biyana. Hello papagayam, dayti manan ti pagayam yo ni Jenna Almoite, mga kakamakas manang yo abiyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sapay kuma, tanakaradkad kayo kanayon, anya papagayam. Ti surat nga intay basa itaket, manipod kini pagayam tayo naglingad, itinagan akrisa. Ngamsakbay na, hello mampay kadabor, urap dita KSA Riyadh. Ni Irene Grace Morales, dita Tarlac, kan amin na pamilya na kang runaan, kan nila kay na nga ipatpatag na ni Boy Niger Doktor. Kani, Krills 5, dita Ilocos Sur, ni Arnold Martinez dita Canada. Kastiman ti surat ni pagayam tayo naglingad itinaga na krisa. Dear manang biyanang, arapaap ko ti bumaknang, iso napili akitagbalin anobyo, tati kayat ko pakyasawaan, katayad da mabalin na, tapno instant ti babaknang ko. Saan na pa nagpalastog ng mandamot it surak, iso nga dumat nagitag gusto kanyak. Ngam no pada ka nakurapay tagaram kanyak, basta dadagos kanyak. Rugyak nga rudan ti agsalaysa. Naimbag na orasyo, Nana Maria. Mabalin ti umay? Ay kawun sumrek ka Gino Barok. Agyamanak, Nana. Mala, umay ka. Nagdugaw ka. Nigadikri sa ti masapul mo, Barok. Uwan ko man, Nana. Adda ka di? Ay, adda. Adda ijay silid na. Agsil-silpon. Mabitlaang tayo baka. Masadutak arumar. Makaturturo ka. Didak parwaran dito'y silad ko. Awan oras ko asumango iti asino man abisita dita. Ay, sige, Nana. Baliwak to lang ang tagpasyar. Tamangan makadisturbo akin ni Krisa. Ay na, pasensya kan Gino Ay, awawatam lata kumanda anak ko Ay, kan ibati kong to ginatang ko a burger kan ice cream. Kanan yung tulatan kini Krisa, Nana. Ay na, yawid mo, tadi nakamutsang wundya anak ko, Barok. Ay, saanin, Nana? Para kada kayo kini Krisa, dayta. At damat ginatang ko para ijebalay, Nana. Anya matikas ta nga style mon, Krisa. Nabainan pa'y piman ni Gino iti naramid mo. Pagan ano ko maday dya tao. Kanayon ko lang aruden ako silapan. Ngam di pa'y lamang rik namot. Ay na, Krisa, sana nasaya tikas ta nga ugalim Ay, agsupla-suplada kakidain. No di mo ida kaya at kasarita mi tinasaya at sana kasta suplada am ida. Dagulit damat ngamin. Ay kataganos ka at kursunada da kakat nga rodan ako. No awan pa nagayat mo kadakwada ibagam itinasaya at di kagungungat. Kasursurun akit kitaan ti panagrup-rupa da. Uray kumamat no gwapo kan baknang da. Inton maminsan nga umay mananday dya Gino. Ibagayot awanak. Diyo paspastrikan dito'y balay. Ayun ganyam. Kanin tayo ati ice cream. Kamarunawan. Sayang. Naimas nga iparis dita burger aginatang ni Gino. Mangantayon ananang. Tapag isong mabisinak manun. Naimbag nga oras mo, Krisa. Ay, Nanang! Umay kayo! Adda ni Tata Sani! Nanang! Adda sa nga iliyo! Mabit lang at tagdigdig usap. Urayin yun ni Nanang ko, Tata, Tagdigdigos pa Ay, kwa. Isaan aninanang mo tigagarak. Nanang! Darasin nyo ata ni! Matigtakanan ni Tata Sani. Sige, Tata. Urayin yun dito'y balkon ni Nanang ko, Tadda pa'y aramida. Ay, ni Krisa kumatigagarak, Maria. Naamok day ta sanay. Tamo ka kursunadam dya anak ko. Hanggang timaray mutan.
Ha? Nay, ay napanan na ngay. Nagnaijay kusina. Napan siguro di ta karo ba? Aniya? Ay, di naksamit kaya't jay anak mo, Maria. Ay, di ka kayat nga upayan sanay ang napili dyan anak ko. Amom mo ti kinasuplada na. Nang runa no may papaniti lalaki. Maria. Ay nagsaysayang kalay ti oras mo kung kwa na. Iso pa nagkunak, sumapul ka langan iti sa baling armam. Saan lang nga oras ti saysayangam iti anak ko? Pati kwartam. Tatunggal umay ka kadaytad mo pasarabom kang kwa na. Sayang. Ay, oray ko no sangwan na. Kaya't ko amang ngagan amis mo kan kwa na. No talaga, adinak kayat. Di namot nga rod kayat ti sumango kan ka sanay. Taaglibas mo ta pumanaw no sarong karam. Ay, anyan. Ay, nga mala. Saan ka mapukawan ni tinamnama, Maria? Bareng no sangon naktumatlaang. Ay, kanuan gayam. Ibati kong to'y pasarabok kin ni Krisa. May sa kilo abang aus. May sa karton adunat. Ken may sa kilo a grapes. Ha? Ay kababainan kan ka sani. Tila may titid mo iti anak ko. Kadi nakamot kaya tasangwan. Sana balen. Basta ibagamdukan ko na nga inted kaw dagita. Ay na, nagsamit mo't dahito agripsan. Nanang, umay kamot manganon tanay. Maibusan kayo, nagkapoy-kapoy kayo. Ay, Anyat sinaayan nyo di tayo. katsi ka. Itartarayam di tao no may sumarungkar. Ngam nagrawat ka matamang ibus iti pasarabo na kan ka. Kat kanin tayo tainted na nga ron. Alangan nga ibulang tayo. Wanangam sangwam kumamot ida, ano kas tiya sarungkaran da ka? Ay nananang, nudyak sinango ida. Kaawatan adyak kayat ida. Kan may sa, alangan mo't nga ibulang tayo dagiti ited da amakan. Kanin tayo Anyaya ti sapsapulam iti may sa lalaki, Krisa. Di ka pilamang pili ka dagiti agararam kan ka. Mapmapanan ti tawan. Apay, kayat mo ti mabakatan na balasang. Ay, manjak mo't na. Jak kayat ti agbaakan niya. Kayat kumit ti agpamilya Kat sa di ka makinubyo. At dami na asawa mi agagayim mo. Si kalatawanan. Ay na, jak pa'y nakita tay dream boy ko, friend. Apay, anya nga minanya ti dream boy mo. Gwapa o ano baknang? Gwapo kan baknang. Di adan, kan siyempre, nasingpot. Anya? Ay sus, di ka una agarapa apren. Narigat ambisyo sa unay. Ay na, kakaiso na alibre ti agambisyon, friend. Ay na, mabakatan ka balasang no na nga to unay ti standard mo. Ay, basta, urayak nga dagaram kanyak akasta, friend. Napintasak mat. Padyak nga da gusto kanyak a professional. Nga uray awan ti inturpos ko a kurso. Ngamin, napintasak, friend. Ay, agawid akit din. Tanabanuga kun nga agis strolling dito'y plaza. Ay, no adda ko mga minlugan ko mat. Mayat ko ma. Awan mat. Ay, kaano aya ang maadda anak itilugan. Daytay ko makatumpo nga iti professional nga asawa ka. Taybak na. Ay na, nagmayat kat ko man. Ha? Aljon? Si Kadaytan? Uwan, Krisa. Ala, limok magka. Iso adandan ni di ka nailasin. Kan nabayagan adita nagkita. Kunakit di nag-abroad ka. Uwan, nag-abroad ak edi. Yung edi nagawid ak. Tuloy ko tinag-eskwela. Aging ka nakaturposak. Kasta aya. Ay, isumit lagayam anak ka uniform ka iti uniform ti pulis. Balasang kabay? Uwin Aljon, si ka ngay, nangasawa kan?
Baruak pa, Krisa. Ha? Talaga? Well, ay, intaman pa yung merienda. Pag-istoryahan ta, Krisa. Uray ta paawid akmutan. Eksakto lang amin anakita ka. Sige, intan, Aljon. Makasta? Nagkita kayo kun ni Aljon, Krisa? One friend, katay na, ad-adati Marcy ka. Kastaya? Ang uray ka. Dimot ka na yun na supladami di tayo jay. Saan mo pagananaw? Ay na, di mo ipalagip tinapalabas, friend. Lipatan mo dagit na. Ha? Ay na, di mo lang mo. Kanayonan nga agchat kanya. Kan pasaray ipasagid na ti panagaram na kanya. Anya? Kayat mo, Mag? Ay na, saan ko nga ugali tagpakipot? Aklo nakadagos ni Aljon, nagdaton kanya. Nanang, adakadwak asin mangpet. Ni Aljon, nobyok. Ha? Agmanok nga na. Ay, God bless you, Barauk. Si katay kadalan ni Krisa iti high school day. Uwan na. Ay nananang, sir ko na yumatkin ni Aljon tapulis ni Aljon. Ha? Ala, tilay bagbagamat, Krisa. Kababain. Ay na, basta siya, proud ak unay kan ka, Aljon. Ay ko na imbagmanta kinayat mo latat ya anak ko nga uray sa na profesional lakas kan ka, Barauk. Ay na, nabayagan nga agayat ni Aljon kanyak nanang. High school kami pa ila idi crush na. Ha? Ay, nala. Ingkakot mang isaganan iti merienda tinobyo manakaw. Friend, kadwak ni Aljon, may asawa to be. Ay, kumusta nga Sir Aljon? Di na ko manawagan iti sir. Kas kalasab sa bali. Kasta atirong mga mayawag kang kata. Pulis ka kang aroden, sir. Sige friend, mapan kamin. Saan kami nga agbayag? Tadapay papanan mi. Sige, ingat kayo. Nasaya at nakita da ka dito, Gino. Ha? Asino nga itakaduam, Krisa? Nobyo. Gino, professional to nobyo. Honey, iso ni Gino. May sakadagiti admirer ko. Nice meeting you, bro. Kastamat, sir. O sige, panawan da kan. Tagpaili kami pa'y Gino. Ala, mapantanhan. Aday tan di tricycle, honey. Parahan. Para! Ay, agpaili ka, Krisa. Wan tata, ay wan, kadwak ti boyfriend ko, ni Aljon. Ha? Ay, nukasta, adan nobyam. Wan tata, professional ni Aljon. Ay, kasta ka day. Uwan gayam, adapay itulod ka. Ay, jak pay agpaili, Krisa. Mangkita kayo lagan, iti sa bali, pagluganan yaw. Di mo ko manibagbaga professional kadagiti amom, Krisa. Kababain. Anya ko mati kababain iti dayt na. Rumbangkit di ko ma-proud ka Ang mga nibagadang agpalpalastugak. Diyak kaya ti kastahan Very humble ka mat na unay, honey. Katkasano, tulagan tayo ka din ti kalay sata. Sika man. Palubusan na kakadin ni nanang mo ang makiasawa? Ay na, nabayagan Siyaklat agmadmadi. Tawan magusto kadagiti agar-aram kanya. Si kalaang ti kinayat ko, Aljon. O sige. Dumanon kami nga rodan, honey. Ikasano ngay anak ko. Kinilumot ka no akarni tigatangan tayo inton kasaryo. Ay naawan problema iti dayta nanang. Praktikal ti biyag itan. Kan naku napay da Aljon ada tayo lakano tagsasango inton kasaryo. Wen, tasayang di igatang iti baboy kas kadanwang. Pangrugyan milangan May kawan na. Sa bagay, tinapatag, agkasar kayo, tanay. Kanayo nanti pa nagkuyog yaw.
gayam to'y balayo, Aljon? Wala ni. Dito'y tinapanan ti kwarta. Ha? No kasta? Sika tinaggastos dito eh? Wen, iso na lang ta ado kami agnanad dito'y. Siyam kami agkakapsat. Kat adamin dagiti pamilyada dito'y. Anya? No kasta? Ado tayo ngagkakabalay, Aljon? Wen, bakit? Anong santa na? Sana bali? Ta dabukod ta asilid dito'y. Kasimot ngaming dagiti kakapsat ko. Siyak lang tinamlaman da makatulong katakwada. Awan trabaho da. Anya? Apay ngay, adi da sumapol iti pagtrabahuan da. Adamot kit di pakipurpurdiyaan da no maminsan. Anya? Isasapay ko ma. Tama ano santiag na dito'y balay mi, Chris ha. Balay tayo, kunak kuma. Nagsweldo kan, Aljon? Manon abulan nga agdandan nata. Ngam di ka pa'y nagrimit iti sweldom kanya. Basit lang amin ti mabatbati ti sweldo, bakit? Ta, naglunak idi. Kat ibaw-bawas da iti sweldo tilon ko. Anya? Kat ti mabatbati sweldo, agdiretso iti dua aputot ko, iti ex-GF ko. Anya? No kasta? Adda ex-girlfriend mo? Kat adda duang anak yo? Uwan, hani. Saan kami ngagkaalaan? Iso nagsina kami, ide. Ngamjak in kasar da dyan. Tas ikagit nga rutin kasar ko, hani. Dagijay anak ko, ti supsuportarak. Apay ngay, adi mo imbagbaga dagita kanya. Sorry, Krisa, ha. Nagamaka kami. Amangan mo sina anak. Ha? Pakawanan lang ko, Krisa. Okay? Kumusta ngay, friend? Agilibri ka mamad. Hay, awan kwarta. Anya? Di ka mamad. Sikat awang kwarta na, profesional di asawam. Apay, di na irim-rimit ti sweldo na kan kaya. Hay, saan man aday ta ti pagsaritaan ta? Mangibaga ka man kit di, no adda amom apagtrabahuan tagtrabaho ta. Ti amo dagiti tattao na pintas, ti biyag ko iti sidong ti asawak. Ti amo da, aglaplapusan anak. Ngam di dala mo apasaray makautang kami pa yan. Ta saan mo't lang amin na dagiti putot ti asawak iti ruwar, ti supsuportaran na. Tapati dagiti kakabsat na katultulungan na ida. Namin anong imbaga kiti asawa kalumasin kami ngam di nakayat. Iso ano masurunak, pasaray agawidak iti balay me. Tamay stressak. Katita, nagsapulak mutan iti trabahok, kat agtintinulong kami nga gasawa, amang isaksakad iti panagbiag me. Kat jakam mo no kaano makalungaw kami iti panagbiag me. Alakastan, ti pagayam mo, Krisa. Kasaritam latta ti asawam. Ay aywam, pagayam Krisa. Ibagam anasay-saya at mutlaeng, no lumasin kayo iti pagnaudan yaw. Agbukod kayon. Tanod ka na yun ti asawam iti puder dagiti kakabsat na. Ad-adda asumadot da nga agsapul iti trabaho da. Ta syempre, adda ti kabsat da anam naman damang tulong kadakwada. Nala, agan anus ka. Anya nga ikat kinayat mo mat ti asawam. Bueno, papagayam ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Krisa. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. And your host para iti script ni Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen.